ntabwo ari muri Afrika honyine hagiye haba kudeta nkuko abanshi bashobora kubitekereza. Ku isi hose kuvaho za repubulika zije kuri none ku isi hose ubushakashatsi bugaragaza ko hamaze kuba kudeta zigera kuri 486 aho ni muri rusange. Aho gasanga byibuze hafi kimwe cya kabiri cya kudeta zimaze kubaho ku isi. Nukuvuga ngo muri Afrika yonyine hamaze kuba kudeta 214. Muri zo zose zageragejwe 106 nizo zabaye successful. Harimo rero kizi ngizi twagiye tuvuga ziheruka, kizi ziri muri za Niger, za Mali, za Guinea, za Sudani, iyi ngiyi yo muri Gabon. Rero muri zimwe zitagiye ziba successful twobibutsa nko muri 2015 nkarabibonye mu gihugu c'ababanye hari i Burundi. Rero famille Bongo rero urumva ko ari famille ifite amateka muri iki gihugu, aho yari imaze kuyobora iki gihugu imyaka igera kuri 55. Kuko nababwiye ndaza gutinda cyane cyane kuri iki gihugu kugira ngo tuze kumenya igihugu cyabayemo kudeta ni igihugu nyabaki, ni igihugu giteye gute. Dore ko cyari kimeze navuga ni nk'ubwami, kuko imyaka 55 yose kiyobowe n'umugabo umwe cyangwa se kiyobowe na famille imwe. Ntabwo ari ibintu biba byoroshe. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mendi Mind TV aho muherereye hose ku isi. Televiziyo yanyu mukunda muri benshi gusana ibyangiritse ni bya Mungu Etienne nkuko bisanzwe, aho uyu munsi tugiye kurebera hamwe makuru ari kuvugwa ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga breaking news. Hanyuma rero mwebwe aho muharireye hose tubahaye ikaze. Ubaye ugeze kuri Mendi Mind TV bwa mbere twagusaba kugira ngo ukande subscribe. Ikindi kandi amakuru nkaya ntukazuyihererana uzuyasangiza n'abandi. Uyu munsi rero breaking news turakubitira hehe, turakubitira hirya no hino, ariko cyane cyane turaza gutinda kuri kudeta zirimo kuvugwa muri Afrika umusubirizo, aho usanga mu myaka igera nko kuri 2 gusa, kuva mu 2021 kugeza mu 2023 aho hamaze kuba kudeta zigera muri 7 zose. Ntabwo arizo tugiye kuvugaho, ariko reka tuze kureba kuri kudeta yabaye muri Gabon, aho ni muri Afrika. Uyu munsi ku minsi 30 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka w'2023 byabaye mu masaha ya mu gatondo uyu munsi, aho igisirikare cy'ico gihugu baje kuza amaduzeni y'abasirikare benshi, ubwo baje kuri televiziyo y'igihugu bagatangaza ko ce jour 30 août 2023 nous forces de défense et de sécurité réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. rero bageze kuri televiziyo y'igihugu bakaba basohoye itangazo mu mashusho, aho bagize bati kuri none iminsi 30 z'ukwezi kwa munani 2023 twebwe ingabo z'igihugu abashinzwe umutekano w'iki gihugu dushizeho leta y'ubumwe mu izina ry'abaturage ba Gabon, tukaba twahisemo guharanira amahoro ndetse no kuzana impinduka muri iki gihugu. Kuri iyo mpamvu ibyavuye mu matora
yabaye ku minsi 26 z'ukwezi kwa munani 2023 biteshejwe agaciro kubera ko byabayemo ubujura bukozwe na parti yari ku butegetsi. Uhereye uyu munsi imipaka yose ikaba ifunze kuzageza hasohotse andi mabwiriza. Inzego zose za leta zaba zigenga, uhereye muri guverinoma yose muri rusange, zigomba gukurikiza aya mabwiriza, haba Sena, urukiko rw'ikirenga, Assemblée nationale ndetse n'izindi nzego zose zigize iki gihugu. Rero bakaba bashize akadomo ku butegetsi bwa Ali Bongo Ondimba. Iyo kudeta ntabwo ari yo yonyine iri muri Afrika nkuko twabivuze, hari izindi nyinshi ije ikurikira zayibanjirije. Twakwibaza byenda izi kudeta nubwo hari abazita kudeta bagashaka buhake, ariko kandi abanyafrika cyangwa se abapanafricanisme bo bakavuga ko ari ukwibohora cyangwa se ari revolution. Izi biragana hehe rero? Uyu munsi rero uyu Ali Bongo akaba afungiwe iwe mu nzu kuri none, aho igisirikare cyamaze kwigarurira ubutegetsi. Ibi rero bikaba byabaye nyuma y'amatora yaraheruka kuba muri iki gihugu, aho Bongo yari yongeye gutsinda manda ku nshuro igera kuri 3 zose, dore ko manda y'iki gihugu ari imyaka 7 yose. Reka tubabwire rero ku bantu batazi cyane cyane iki gihugu, Gabon ni kimwe mu bihugu cyari gifite ubushuti cyangwa se umubano mwiza n'igihugu cy'Ubufaransa. Ikindi kandi iki gihugu kikaba cyari gituwe n'abaturage miliyoni 2,300,000 n'abantu 14. Iyo ni census cyangwa se icegeranyo cyabaye mu 2021. Urumva ko n'umwaka wa kabiri, urumva ko ari igihugu gituwe n'abantu bakeya. Ikindi kandi iki gihugu kikaba ari igihugu cya 4 muri Afrika ku gihugu gifite petrole nyinshi ndetse n'ubundi bukire bwinshi butandukanye bw'amabuye y'agaciro butandukanye, ariko cyane cyane kikaba kwizwiho nk'igihugu cya 4 muri Afrika gifite petrole nyinshi. Ariko kandi reka tunababwire ko ari kimwe cyangwa se ari cyo kiza ku mwanya wa mbere kuco bakunze kwita mu ndimi z'amahanga GDP cyangwa se gross domestic product. Ugasanga dushingiye ku musaruro w'igihugu cyangwa umusaruro mbumbe w'igihugu, usanga kiri ku mwanya wa mbere muri Afrika, bitewe nuko gifite ubukire bwinshi butangaje, ariko kandi kikaba gifite n'abaturage bari hasi, kuko twabivuze ko ari miliyoni 2,300,000 n'abantu 14. Urumva ni igihugu gifite potential yose y'iterambere dushingiye ku mutungo mbumbe w'igihugu ndetse n'abaturage. Kuri ubu tuvugana Ali Bongo uko twabivuze akaba ari mu nzu, ariko kandi mbere yuko tuza kwinjira indani, reka turebe iyi kudeta ije muri iki gihugu cya Gabon muri iyi myaka 2. Ni iki cyihishe inyuma y'izi kudeta ziri kuba muri Afrika? Biraganisha Afrika hehe? Reka tubibutse ko iyi kudeta ije ikurikira iheruka kuba muri Niger, iheruka kuba muri Burkina Faso, Sudani, Guinea, Mali ndetse na Chad. Ibi bihugu byose tuvuga bigera muri 7 byose bikaba biheruka kubamo kudeta, kandi iyo kudeta ikaba ari imyaka iri munsi y'ibiri nkuko nabivuga, kuva mu 2021. None abantu bo kwibaza iki gihugu cya Gabon ni igihugu kimeze gute? Reka tubanze n'ubundi turebe ubuhangange bw'iki gihugu, ariko cyane cyane twibande kuri famille Bongo muri iki gihugu cya Gabon, kuko ni famille ifite amateka, ni famille ifite ubudahangarwa ndetse n'ubuhangange ku rwego rwo hejuru.
uyu Ali Bongo rero wegujwe uyu munsi cyangwa se wakuwe kuba perezida wakubiswe kudeta n'igisirikare bari bashinzwe kumurinda no kurinda igihugu, uyu munsi bakaba rero bamaze kwigarurira ubutegetsi aho byaciye kuri televiziyo y'igihugu. Twakwibaza rero uyu Ali Bongo Odimba ni muntu ki? Ubundi uyu mugabo akaba yaravutse umunsi yabonye izuba, ni iminsi 9 z'ukwezi kwa kabiri 1959. Reka tubabwire ko ari umuhungu w'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Omar Bongo. Uyu rero Omar Bongo akaba ari perezida wa kabiri wayoboye iki gihugu cya Gabo nyuma yaho babonye independence. Nukuvuga ngo kuva mu 1967 kugeza mu 2009 uyu mugabo niwe wayoboye iki gihugu, akaba ari nabwo yitabye Imana. Amaze kwitaba Imana nubundi ubutegetsi yaje kubusigira umuhungu wiwe ariwe Ali Bongo Odimba. Uyu nguyu rero wakubiswe kudeta uyu munsi. Mu gihe Omar Bongo yari akiri perezida w'icyo gihugu, arasa n'uwari wateguye uyu muhungu we kuzamusimbura, aho yagiye ahagararira cyangwa se abo umuyobozi mu bigo bikomakomeye bitandukanye bya leta, aho dusanga mu 1989 kugeza mu 1991 akaba yarabaye ministre w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu mu 1991 kugeza mu 1999. Urumva ko harimo imyaka igera 8 yose. Akaba yarabaye deputy cyangwa se umuyobozi wungirije muri National Assembly y'icyo gihugu. Nubundi muri uwo mwaka w'1999 kugeza mu 2009 ubwo se yaramaze kwitaba Gitare, uyu mugabo akaba yarayoboye ari we wari ministre w'ingabo z'icyo gihugu. Rero kuva mu 2009 nyuma y'urupfu rwa se nibwo yaje gushikirizwa ubutegetsi cyangwa se kuyobora icyo gihugu ku minsi 16 z'ukwezi kwa 10 2019 nibwo yayoboye iki gihugu nko twari tubivuze. Rero famille Bongo rero urumva ko ari famille ifite amateka muri iki gihugu, aho yari imaze kuyobora iki gihugu imyaka igera kuri 55. Wakwibaza imyaka 55 rwose nta excuse, nta sinzi ukuntu nabivuga, ntaco yakwitwaza kuko yari afite potential yo kuba yarakuye igihugu ku rwego rumwe akakugeza ku rundi, kuko twakibonye ko ari igihugu gikize, gifite petrole nyinshi, gifite abaturage bakeya, umusaruro mbumbe w'igihugu ugereranyije ku mwaka kiri ku rwego rwiza aho kiza ku mwanya wa mbere muri Afrika, tugereranyije umusaruro uri mu gihugu indani ndetse n'umubare w'abaturage. Ariko ikibabaje cyangwa se gitangaje ugasanga icyo abo baturage n'abaturage bakenye, ni igihugu kitatejwe imbere, aho usanga famille imwe ushobora gufata nk'urugo rw'umuntu yarayoboye imyaka igera 55, ariko icyo gihugu nubundi kikaba nta terambere ryari rikirimo, abaturage b'icyo gihugu bakaba bari bakenye. Rero abanyafrika twese tuba tugomba kwibaza ibi bintu babigana hehe, niki kiba cihishe inyuma yo kuba ibihugu bikize bifite potential ishoboka yose yo kugira ngo kibe kiteza imbere, ariko ugasanga bakagombye kugira ngo babe imbarutso aribo bayobozi cyangwa se abategetsi bafashe ibihugu byacu gutera imbere, ahubwo ugasanga aribo bakinubi mu kubidindiza. Ni nako twababwiye ko uyu mugabo Bongo cyangwa se famille Bongo ikaba ari imwe rero mu zari zifitanye umubano udasanzwe n'igihugu cy'Ubufaransa, aho usanga nubundi umutungo mwinshi usanga ufitiye umumaro famille imwe cyangwa se ibyo bihugu by'abagashaka buhake. Ugasanga rero niki rero dushobora kwibaza n'igihe habayeho kudeta cyangwa se nkuko bamwe bakunze kubivuga bari kubyita ngo ni revolution cyangwa se kudeta,
ariko ugasanga mu gihe abanyafurika bavuze no imyaka 500 nako imyaka 55 mwari muyoboye iki gihugu mukaba nta cyiza mwakigejejeho. Ikindi kandi ubwo abasirikare bari kuri televiziyo y'igihugu bakaba bavuze ko ndetse n'amatora atagenze neza nubwo yari yamaze gutsinda, parti yari ku butegetsi yari yamwibiye amajwi, noneho bo ubwabo bagasanga bitakwiye ko ubutegetsi bavuga ko buri injuste butubahiriza inshingano zabwo bugomba kuvaho. Ariko ugasanga ibihugu by'abagashaka buhake cyane cyane biri mu Bufaransa ugasanga bahaguruka kugira ngo uku kwiyubaka kw'abanyafrika bagukubite mu mutwe. Ikindi kandi ugasanga bakoresheje bamwe mu banyafrika n'ubundi kugira ngo igihugu nka Gabon n'ibindi bihugu byose biri kugerageza kwibohora bikomeze bibe mwicura burindi nk'iri ngiri. Reka tubabwire ko iki gihugu kimaze kuyoborwa n'abaperezida batatu nk'uko twari tubavuze kuva gihawe independence. Nuko ngo uwa mbere wayoboye iki gihugu akaba yitwa Gabriel Leomba, kuko nababwiye ndaza gutinda cyane cyane kuri iki gihugu kugira ngo tuze kumenya igihugu cyabayemo kudeta ni igihugu nyabaki, ni igihugu giteye gute, dore ko cyari kimeze navuga ni nk'ubwami, kuko imyaka 55 yose kiyobowe n'umugabo umwe cyangwa se kiyobowe na famille imwe, ntabwo ari ibintu biba byoroshe. Wakwibaza rero nk'abanyiri igihugu baba bakirimo iyo myaka yose nta mpinduka babona mu gihugu. Hari abashobora kuvuga byenda baratinze, ariko igihe cyari iki kugira ngo tuze kureba impinduka ziraza kuzana iki haba muri iki gihugu cyangwa se muri Afrika muri rusange. Nuko rero uyu mugabo Gabriel Leomba niwe wabaye wa mbere premier ministre wa mbere w'iki gihugu mu 1959 mu gihe cya independence kugeza mu 1961. Nanone ni nawe wa mbere waje kongera kuba perezida wa mbere w'iki gihugu, aho yayoboye mu gihe cy'imyaka igera muri 6 yose kuva mu 1961 kugeza mu 1967. Ni ukuvuga rero perezida wabaye wa kabiri ariho rero iyi famiye yashikiriye ubutegetsi kugeza n'uyu munsi tuvugana ni Omar Bongo, akaba ari nawe se nkuko twabivuze wa Ali Omar Bongo Odimba, nawe akaba yarashikiriye ubutegetsi mu 1967 asimbuye mugenzi we Gabriel Leomba, kugeza rero mu 2009 ari uko yitabye Imana. Noneho twakwibaza rero izi kudeta ni muri Afrika honyine ziba, kugira ngo Afrika ibe iri muri inkubiri yo gukubita kudeta yo gukuraho ubutegetsi busa nkaho nakwita ari ubutegetsi bushaje. Usangaho abasore bafite imyumvire ikiri mitoya, bakiri batoya, ariko kandi bafite imbaraga, bafite imyumvire ivugurutse, aho bashaka kubaka Afrika. Cyane cyane ugasanga twavuga ko ari ubutegetsi bw'urubyiruko, aho bakeneye kwiyubakira Afrika, bari kugenda bakubita kudeta cyane cyane imitekerereze ikuze. Rero twavuga ko Afrika sha ibitekerezo bisha, revolution, impinduka. Hanyuma twareba ntabwo ari muri Afrika honyine hagiye haba kudeta nkuko abanshi bashobora kubitekereza. Ku isi hose kuvaho za repubulika zije, twagiye tubivuga, ari ikiganiro twigeze kubikoramo cyabazanye ibi byose bya repubulika bakuraho ingoma ya cyami, bariya twagiye tuvuga ba Adam Weishaupt. Kuri none ku isi hose ubushakashatsi bugaragaza ko hamaze kuba kudeta zigera kuri 486, aho ni muri rusange. Aho ugasanga byibuze hafi kimwe cya kabiri cya kudeta zimaze kubaho ku isi. Ni ukuvuga ngo muri Afrika yonyine hamaze kuba kudeta 214. Muri zo zose zageragejwe 106
nizo zabaye successful. Harimo rero nk'izi ngizi twagiye tuvuga ziheruka, nk'izi ziri muri za Niger, za Mali, za Guinea, za Sudani, iyi ngiyi yo muri Gabon. Rero muri zimwe zitagiye ziba successful twobibutsa nko muri 2015 nkarabibonye mu gihugu c'ababanyi hari i Burundi, ubwo harabari bagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza, ntibyaje kubakundira. Rero niyo mpamvu wumva kuri zo 214 106 nizo zonyine zashoboye kuba successful. Ikindi kandi ugasanga Uburundi buza no mu bihugu bya mbere, aho nibaza nko muri Afrika Uburundi bwonyine bufite kudeta zigera muri 5, ariko igihugu cya mbere muri Afrika kikaba gifite cyonyine ku mutwe wacu kudeta zigera mu 9 zose. Rero bakunzi ba Mind TV, ibi ngibi twabyigiraho iki? Bakongomani abumva kinyamurenge, kinyarwanda n'ikirundi bazavuga ngo umuntu azakora hasi akakwibutsa gutora ibuye. Nkaba nagira inama abaturanyi bacu bagomba kureba ibyo abandi bari gukora. Simvuga ngo mukubiteza kudeta, ariko cyane cyane igihugu cyacu cya Kongo, bene wacu b'ababembe, bene wacu b'abapfurero, abanyindu ndetse n'andi moko, isi iri guharanira kugira ngo babe abanyafrika. Mutakaza ububembe, mutakaza ubupfurero, dutakaza ubunyamurenge, kugira ngo haze kuba ikirero, tuze kuba abanyafrika, twiyubakire igihugu cyacu cya Kongo. Iyo myumviro rero mu gihugu cya Kongo bizaza ryari? Bizagerwaho mu buhe buryo? Hazakorwa iki kugira ngo abantu bavuguruke mu myumvire, bumve ko icy'ingenzi ari iki? Ari igihugu, kandi twese turi abene gihugu. Abapfurero n'ababembe ntimuzigera mutwirukana muri Kongo, kuko nta mubyeyi n'umwe cyangwa nyina wundi wabyaye buriya butaka. N'ubutaka twese twisanzeho tubuhawe na Gitare. Ariko icyo twakagombye kurebera hamwe cyane cyane nk'ababembe, abapfurero, bari abaturanyi bacu, nimushaka amahoro, tube abanyafrika, dutakaze urwango n'urwangano. Rero bakunzi ba Mind TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro y'Imana abane namwe.